Arunachal Pradesh khel mek FIFA Santosh Trophy sani somni pathum somni palia sapui muthu kai harin an oma voini chaklo zon to Mizoram chuan del tulian takara an khingpui Delhi chu golnga gol khat ngutin an sopa group B mashwai tu an ningal Mizoram hi group B a an match masa pahnia an chakzo lova Maharashtra laka an tlom hnu in Karnataka laka an mashwai na an humzo lova an chakzo lo an match masa pahnia beise an phak lo wangin du khop an hlo lo viawa soisel po an hlo man hle point li muto Delhi laka an tlo mani chuan Mizoram hi tlatluk an ni to hial don an chaklo le ani vai chuan kho e hungam lo khopa soisel hlo to inarin om hial bok chung borak pikle rit takin adel chung chuan hwaisen takin anin lana khwang chera zia puwa inlan Mizoram chuan golnga gol khat ngotin Delhi an sopta ani chakmamo Mizoram tan hian simal somzwala chuan hmashwaina gol athuna boruak ritlutuk achem kiang MC gol thun atanga minute thum hnu leka mal somzwala tlang te chuan fu taka tau golin an gol ni na athuna Mizoram hmashwaina atizau in hnai chil taka gol ni an thun hian Mizoram team afui phura thazwal zo ka inlanin cholok main gol ni dang an thun belle man minute somthum pani na gol hmashwai thun tu MC mal somzwala chuan minute somthum pariat na an gol li na thunin an hmashwai na atizau le zwala silifai nguta hmashwai chungin cholok an mang cholok nulama Mizoram an khel tha chhun zoma minute somruk pasari na MS dong lian chuan an gol nga na athuna an chakna anem nget singa fai nguta ma an shwai to wangin team en kol tu tele player te thla amwanga nuam ti takin Delhi an machon point li muto Delhi hi hun top don hnaya an van nei hun top don chep minute som kwa pania mohit mital chuan Mizoram laka an gol nei mital gol thun nu hian gol dang alu bel to lova an phu angein Mizoram chuan hne na an changa point thum an muta ani Delhi soptu Mizoram hian khel thum atangin point li an hmua group B table chungber an lo ngal thotan ni ve khan railways chuan Mizoram hne tu Maharashtra chu gol ni gol khatin an hne railways laka Maharashtra an tlom hi Mizoram tan chanchin lom ania quarter final lu be seina asang thar le zwal Mizoram hian February ni somni pakwa ningani chomadar soma Manipur an machon zui le dona Manipur nen anin machon tur hi World Cup final tluka Mizo te ngai ven ani ang Manipur hian thotan zan khan sikat fain champion lai Karnataka an hne a group B hmashwai tu thar an nia pahni na Mizoram an tla thla